Ndabahaye mwirwe abandi ndabahaye ikaze kuri mwe mwakomeje kutumviriza ngaho ku rubuga rwa YouTube Burundi Updates, aho twakomeje kubarakira kumviriza aya makuru agezweko ngaho mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ahandi hose hatandukanye mu bihugu bigari, mu bihugu by'ibibanye ndetse no mu bihugu rwose bibasha kumva ururimi rw'ikirundi ndetse namwe mu kugerageza kumva ikirundi nk'abanyarwanda muri rusange. Turabaramukije abandi turabahaye mwirwe bivanye naho muherereye kuri mu mutwumviriza muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini. Ndabahaye ikaze emwe muri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, Tanzania, Congo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri gihugu cy'u Rwanda ndabaye karibu. Reka ndabibutse yuko aya ari amakuru cyane mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates, mugaragazwa ko namenyesha amakuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu. Reka ndabibutse yuko ari byiza ko mwajeje gucyonda sabone kugira ngo amakuru agera kugera ko mu buryo bworoshye atangorane. Reka mbonereho n'akaje nkuko nabibamenyesheje ko kwibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'abanyamakuru cyangwa se abamenyesha amakuru y'abahinga bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mukarageza ko mu buryo mutaronka ahandi. Ngaho rero umureke dukomeze twumvirize ndetse tunamenye bigezwe ko ngaha mu gihugu cyacu Burundi, tumenye nibigiye gukurikira ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mumenye neza ivyo tubazaniye muri aya masaha bitandukanye n'ivyo twabahaye kare, ariko bikomeza kuba byiza kurushaho nkuko tuhora tubabwira. Turabashishikariza gukora sabone canke se gukanda subscribe ku bantu bumviriza ururimi rw'ikongereza ni subscribe, naho mu gifaransa ni sabone, hama mugakora share canke se mugasharinga mugasangiza bagenzi be wanyu kugira ngo abamwe bagiye bahora bavyumva nkuko bisanzwe namwe mubageze nk'amakuru nk'ibisanzwe. Ngize ingingo nkuru tugiye kugaruka ko ngaha mu mwanya w'amakuru twabateguriye. Ingingo nkuru twabateguriye muri uyu mwanya rero turagira ngo tuze kuzibamenyesha nyuma yo kuba tubonye abaturukira ubutumwa bati muramenye mudatangura kuvuga amakuru mutaradusuza, dore tuba tubadetse amatwi 5 kuri 5 kandi tuba twishimiye ko tugeza ko amakuru rwose y'ukuri. Sinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu nkuko muhora mubidusaba: Cibitoke, Ngozi, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Mwaro, Gitega, Rumonge, Bujumbura muri rusange ndetse n'izindi nkuru n'izindi ntara zitandukanye. Ndetse namwe rero dukomeza kubana namwe muri bihugu bitandukanye by'ibanye, yewe abari ngaha mu Burundi twabasuhuje mu ntara zitandukanye, abari hariya muri Tanzania rwose turabasuhuza, hariya i Dar es Salaam turabasuhuza, aba muri Congo turabasuhuza, hariya Kinshasa, Bukavu ndetse na Uvira ndetse na Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aho wese turabasuhuza kandi turabahaye mwiriwe rwose muwe mwakomeje kubandanya kutwumviriza 5 kuri 5. Turabizeye ntimukadutengwe. Abo muri Kenya hari Nairobi turabasuhuza cyane, abo muri Uganda hari Kampala turabasuhuza cyane, eka mbere namwe muri mu Rwanda abari ngaha muri intara y'Uburasirazuba, mu ntara y'Uburengerazuba, mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, namwe muri mu gisagara cya Kigali turabasuhuza cyane. Mukomeze kumviriza aya makuru twabateguriye 5 kuri 5. Ngize ingingo nkuru rero twagiye tubategurira, tugiye kuvuga ko nyuma yo kuba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aratanga imbwirwaruhame canke se ariko arageza abanyagihugu h'ijambo ry'umunsi, ariko aribaza impamvu igihugu ce gikomeza kuba kitere inyuma aho gutera imbere nkuko ibindi bihugu bibigenza. Uyu mukuru w'igihugu arakomeza kwibaza impamvu amafaranga canke se ifaranga ry'u Burundi rakomeza gutakaza riraduga rikava ku gaciro ziriho hama ukagera ahantu rwose adasanzwe ku mafaranga cyane se ku bushobozi bw'amafaranga agatakaza agaciro ku buryo bugaragara cyane ko uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rikaragaraza agahinda gakomeye cyane kubwiza impamvu nyuma yo kumva ko igihugu cye kiri ku mwanya wa nyuma cyane se kiri ku rutonde rwa mbere mu bihugu bikenye, kikaza ku mwanya wa nyuma ku bihugu rwose bikize ku isi. Uyu nguyu Evariste Ndayishimiye yaciye aribaza iby'icyo kibazo, hama arabaza ati ese ubundi biba byaragenze gute kugira ngo igihugu canje kigenze gutyo. Hama aratubwiye inkuru ikomeye nayo tubazaniye ngaha ku muhora wa Burundi Updates, tukaza tubabwira yuko avuze ko impamvu atazi aho amadayimoni akomoka mu burongozi bw'igihugu cy'u Burundi, ko ibingibi ari byo bishobora gutuma iki gihugu kidatera imbere. Naho mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi mu gisata cya Bujumbura turababwira yuko muri politike mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akomeje kubifatira ku gahanga Bunyoni Guillaume, amubwira yuko ivyo ariko arakora arimo aramuteza abana bariko baramubwira amajambo mabi, yamenye ko ari umukuru w'igihugu nyuma yaho baba bakomeje kuvugana nabi canke se no kuvugana ibidakwiriye kandi ari abantu bakuru cyane. Ivyo navyo nivyo tugaruka ko mureke rero tubanze tubabwire yuko byiza kubana namwe kandi ni byiza ko mwakoze sabone kugira ngo amakuru yacu agera kumeza kubagera ko 5 kuri kagenzi kako. Ngaho rero mureke mbere yuko dutangira aya makuru yacu tubanze tubabwire yuko ari byiza cyangwa se tubanze tubabwire ko mwe mwese muje aka kanya ndetse namwe mwari mwatanguye kare, mureke twongere tubabwire ngo turabaramukije kandi namwe muje aka kanya turabahaye mwiriwe bivanye nawo muherereye kuri mwe mwese mwatumviririzaga muri mu bihugu bitandukanye ndetse namwe muri kutwumviriza mu bihugu bitandukanye by'isi cyane ibyo mu karere
k'ibiyaga binini ndabahaye karibu. Ndabahaye ikaze rero omwe namwe muri ngaha mu Burundi nababwiye namwe muri ngaha Kongo muri Tanzania Kenya Uganda ikambere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabahaye karibu. Reka ndabibutse yuko ari byiza kwa mwajeje gufyonda akajambo sabone kugira ngo amakuru kugera ko mu buryo bworoshye utaronga handi kandi atangorane. Reka mbonere ko nakajyo ko kubibutsa yuko aya ari amakuru mutohorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukayagezwa ko nabamenyesha amakuru abahinga bakuru babahinga bakuru rwose bakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu buryo mutaronka ahandi. Ingingo nkuru twari turi baganiriza ko turaza kuzibabwira n'ubundi inyuma yo kongera kuvugana namwe gusa asinibagiye namwe muri mu ntara zitandukanye z'igihugu ndetse namwe muri mu macimbiri ariko tubanze dusuhuze abangaho mu ntara z'igihugu ni tubasuhuza namwe mu masekiteri namwe bo mu ducimbire mu mugenye ko twabasuhuje. Turasuhuza rero abo mu Cibitoke Ngozi Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Muramvya Abururi Mwaro Gitega Rumonge Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Nabaye ikaze rero mwe mwakomeje kutwumviriza mureke twongeye tubamenyeshe ku ngingo nkuru turi buze kugaruka mu aya makuru twabateguriye rwose nk'abantu banyu kandi namwe mukaba bacu turabakunda kandi namwe ni mudukunde dukore sabone. Gahunda twabamenyesheje no gukora subscribe hama cyangwa se gukora sabone kugira ngo uyu muhora cyangwa se urubuga rwa YouTube Burundi Updates rukomeze kugera ku bantu benshi cyane bamenye n'amakuru tubageza ko nayo kuri atabinyoma birimo kandi intana rimwe tuzigera tubatenguha dutenguha kandi turamenyesha yuko nyuma y'ukwezi turajya duhemba abantu bagiye barandika comment zitandukanye mu video yacu turajya duharura bagiye bandika comment nyinshi hama iyo miharo duce turayifata turebe abagize imiharo myinshi hama abo ngabo bafise imiharo minini abaribo tuzahemba abantu rwose bitwaye neza mu makomantier kugira ngo mugire motivation kandi turababwira yuko atakibazo kiba kiri mu makuru yacu tuba tuyize gatanu kuri kagenzi kako ntiwumve tuvuze ukuri ubwire ubwoba bwo kumva ibyo tuvuga kandi ntugagire ikibazo cy'ibyo turi kuvuga kuko ibyo turi kuvuga nubwo uri kumva wagira ngo ntabwo uri kuvyumvisha neza ariko kugerageza usobanutse bose barasobanura ndetse ibyo tubabwira biranasobanutse nta n'impamvu yo gusiguza ahubwo jyo wumviriza neza utega amatwi wumve ko nta kibazo kirimo kandi jyo wumva ko atashya ari tugufitiye nta kibazo cyo kuguteza ahubwo ni kugira ngo umenye ukuri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata vya politiki nkuko dubasanzwe tubabwira murekere tubabwire za ngingo nkuru tugiye kugaruka ko mwaya makuru twabateguriye turabwira yuko nga mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu ubwo yafataga ijambo n'ubundi kugeza ku banyagihugu yavuze yuko atazi aho madayimoni atera ubukene mu gihugu cy'u Burundi gose aturuka. Naho ingingo ya kabiri turabwira yuko yihanangirije cyangwa se yifatiye ku gahanga umukuru uyu munyepolitike n'ubundi urabohewe mu ibohero rya Gitega cyangwa se uprisoninze ufungiwe muri prison ya Gitega. Uyu nguyu rero akaba yamubwiye yuko ibyo arimo arakora kumuteza abana n'abantu atari byiza ajya mu hagaciro nk'umukuru w'igihugu. Aya ni amagambo rero yamubwiye ababaye kandi arakaye cyane. Ibi ngibi bikaba byatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rwose iyo arungukira ubutumwa bugufiya uyu nguyu Bunyoni Alegiome. Ibi ngibi rero tukaza kubigarukaho mu aya makuru bateguriye bose mureke tubabwire yuko mwidonido turi buze kuza kuyabasesengura neza kandi gatanu kuri gatanu muze kumva ingene igihugu cy'u Burundi cyakenye kandi muze kumva ingene igihugu cy'u Burundi kirakomeje guhura n'isanganje cyangwa se ibibazo bikomeye cyane dore ko ubwose umukuru w'igihugu nawe atababyumva neza. Ni kwigenekerezo rya kane ry'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ibi ngibi rero hari ku isaha y'isatanu umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yasoje ikiciro cya gatatu cyo kwiyimyiramutso ahangaha yari afise umwanya uhagije wo kuba yaganira cyangwa se yo kuba yageza ijambo ku banyagihugu. Ahangaha yatangiye rwose yidoga avuga ukuntu igihugu cye atazi aho ubukungu bujya, atazi amadayimoni ari mu burongozi bwe bw'abafatanyije kurongora iki gihugu cy'u Burundi, avuga yuko atazi impamvu igihugu cy'u Burundi gikomeza kuba cyasubira inyuma cyangwa se kitaba cyaza ku bihugu biteye imbere. Gose ibi ngibi bikaba byakomeje kuba ibintu bigoranye cyane. Naho umukuru w'igihugu yakomeje yabandanyije avuga ko igihugu cy'u Burundi atazi umudayimoni gifise waragira ngo atere intambwe yo kuba yagira iterambere ako kanya bidatinze rigahita rica risubira hasi, yagira icyo ari bukenere kugira ngo igihugu gitere imbere nabwo ako kanya kigahita gisubira hasi. Ubu ngubu rero ari kwibaza ndetse ari kubaza n'abarongozi bagenzi biwe ico bamaze kugira ngo canke se ico bamufasha kugira ngo iki gihugu gitere imbere. Yakomeje ndetse anasabira igihugu muri
rusangi ko kigomba kuba cyakora ibishoboka byose abaturage bacyo bagakora amasengesho yo kugisengera ngaha mu Burundi ngo bose mpemo yera ikamanuka ikavanamo imyuka mibi rwose harimo amashetani arimo za nyabingi inka z'Amana mujya mwumva zahariya mu bihugu by'ibibanye na z'Amana zindi zabajyangombe mwajyaga mwumva ngo ziyambaze kugira ngo iki gihugu barebe ikibazo cyaba kirimo ese yaba ari amashetani koko cyangwa se yaba ari ibindi cyangwa se yaba ari umutwe mubi ariko se mwibaze iki gihugu ubwo cyari kiyobowe n'umukuru na nyakwigendera cyangwa se umuhisi inkuru nziza Petero murabona ko ibintu mbere byari bitangiye kugenda neza hama byaje kudubira cyangwa se byaje gusubira inyuma hagiyeho generale uyu nguyu rwose wari umushikiranganje ndetse akaba ari n'umukuru w'intebe yarashinzwe rwose ibiro bikuru by'umukuru w'igihugu ama akaza kuba generale hama akaza kuba umukuru w'igihugu wari we generale Evariste Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu rero akimara gufata igihugu ibintu byose wagira ngo mugani haraciye hajyamo ahirukanyiramo amadayimoni kuko ibi bintu ntabwo bisanzwe nyuma yo gufata igihugu haciye imyaka 3 ni igihugu cyatangiye kugira ibibazo bikomeye cyane ndetse n'ibiremereye aho ifaranga ry'amarundi yasanze riri ku kigero cya 75 kwijana mu gutakaza agaciro namwe akimara imyaka 3 ku butegetsi uyu mukuru w'igihugu amafaranga yese ayiyongeye aduga ajya kuri 96 kwijana ibingibi bikaba ari ibintu byose byikanga dukeke ko yaba ari kurwana n'ibibazo bikomeye cyane wenda umukuru w'igihugu cyangwa se umuhisi yaba yarasize uyu nguyu rero Evariste Ndayishimiye twagize ngo rwose ni ibibazo by'uko umukuru w'igihugu cyangwa se umuhisi yaba yaratambutse hakaba hari ibibazo byinshi mu gihugu akimara imyaka 4 ku butegetsi uyu mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ifaranga ryaraduze rigera ku kigero cya 200 kwijana ifaranga ry'amarundi aho rwose rikomeje gutakaza agaciro biteye ubwoba ibyo byamumbutu seseseko hariya mu gihugu cy'ikibanye cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho we nawe byagenze gutyo amafaranga rwose agaca atakaza agaciro yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko abo bagabo nabo badasiba kuba ababanyi nubwo amafaranga yabo cyangwa se imikorere ndetse n'imiyoborere yabo usanga iciriritse ibi bintu rero abaturage bakaba byifatira ku gahanga bavuga yuko nubwo bimeze bitya atakintu na kimwe cyangwa se atacyo bibamariye ahubwo ngo umukuru w'igihugu akwiye kuba yakisubira ko akaraba ingene amafaranga cyangwa se yakora ibishoboka byose akareba ko nibura yava ku kigero cya desa purusa amahama nibura akagera kuri purusa sa purusa ibingibi rero akaba bigaruka ko n'abandi batandukanye abayobozi cyangwa se abarongozi bafatanyije nyuma y'ibingibi rero umukuru w'igihugu agaca arabwira yuko ingene bihagaze ababwira yuko bimwe mu bintu babigize mu bukungu babigize igihugu avuga yuko abari mu ntara cyangwa se abayoboye intara n'amakomine baragenda bakabishyira mu mufuka wabo bikirengagiza ko abanyagihugu ndetse n'igihugu muri rusange biri buze gukenera ibyo gukora cyangwa se bari buze gukenera ibyo kuba bayakoresha amafaranga hama akazaca yiyongera mu gihugu bakaza bagwiza ibyo basohora mu gihugu kugira ngo ifaranga ryabo naryo risirige ku rugero bifuza ibingibi yavuze yuko atamwanya yarafise wo kubigaruka kuko abo bafatanyije kuyobora aribo babitera ngaho mureke tubandanye tugere ku nkuru ya kabiri cyangwa se ku ngingo ya kabiri tuvuge kungene uyu mukuru w'igihugu akomeje kuraterana amagambo n'uyu umunyapolitike Alain Guillaume ariko mbere yaho gatoyi turababwira yuko mwese muri kutwumviriza ngaha turabahaye twabakomeje kubaha ikaze abandi twakomeje kubaha karibu bivanye naho muherereye kuko mwese muri abacu kandi natwe tukababanyi twabasuhuje rero kandi twanabaye mwiriwe mu bivanye naho muherereye mu bihugu bitandukanye by'isi cyane ibyo mu karere k'ibiyaga binini ndabahaye ikaze mwe muri ngaha mu Burundi Tanzania Kongo Kenya Uganda ekambere namwe muri mu Rwanda ndabahaye karibu reka ndabibutse yuko ari byiza kuba mwajeje gufyonda sabone kugira ngo amakuru araje akugera ko byoroshe atangurane reka mbonere n'akazi ko kubibutsa ko aya ari amakuru mutuhorezwa n'uruganda rwa Burundi Updates mukagezwa ko namenyesha amakuru babahinga bakuru bakorera nga mu gihugu cy'u Burundi kandi bakabageza ko mu ngene mutaronka ahandi ngizingo nkuru rero twabatingizingo nkuru rero twagarutse ko umuho twabwiye ko umukuru w'igihugu yavuze ko impamvu igihugu cacu kirimo kitagira iterambere ashobora kuba ari abazimu naho akaba yagiye yifate ku gahanga umukuru umunyapolitike ukomeye cyane nga mu gihugu ufungiye mu
gashuka Gitega ari Bunyoni Guillaume akaba ari nayo donido tugiye kugarukaho ku iyo ngingo ariko mwebwe namwe muri mu Cibitoke bashuti bacu ntabwo twibagiye ko muhari ahubwo murahari cyane mureke dusuze rero n'abanga bashasha bagiye baza kugira ngo nabo biyumve mwikaze muri mu ntara zitandukanye Cibitoke Ngozi Kirundo Karuzi Ruyigi Makamba Muramvya Ururi Mwaro Rugitega ndetse na Rumonge Bujumbura mwese turabasuhuza cyane naho rero nkuko twari bamenyesheje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo yarimo yicaye mu rugo iwe ubwo yaciye arondera ubutumwa yarongekiwe n'umwana wa Bunyoni Alain Guillaume uyu nguyu akaba yitwa Darlene Guillaume Darlene Bunyoni rwose uyu mukobwa yaciye yandikira umukuru w'igihugu amajambo akomeye ibi ngibi byanze kugaruka ko n'ibimenyesha makuru dore yuko byahawe gasopo aya magambo biramutse biyarekuye byari ikibazo gikomeye cyane ku mukuru w'igihugu ndetse no ku izina ry'umukuru w'igihugu ahubwo bahisemo kuvuga ko ayo majambo bagomba kuyanyegeza baragomba kuyanyegeza mu mutekano wabo cyangwa se kugira ngo bakomeje kubahiriza uburenganzira ndetse n'agateka kazina muntu dore ko hari ukwiye gushyira hanze n'ibyo utaraba ukwiye gushyira hanze niyo mpamvu rero uyu mwanya ndetse n'aka kanya aya makuru banze kuyashyira hanze kugira ngo atazagira umuntu n'umwe uriyifatira gahanga cyangwa se utazobona umukuru w'igihugu nk'utari umukuru w'igihugu ahubwo azabone umukuru w'igihugu nk'umuntu w'ingenzi cyane mureka rero dukomeze tubabwire yuko muri iki gihugu cy'u Burundi ubwo aba bagabo bakomeje gusa nk'abahanganye cyane ko Bunyoni Guillaume yakomeje gusa nk'ari umukeba canke se nkaho arico rwose bafatanyije kitigeze gikemuka canke se bari ibyo bari kunyegeza hagati yabo uyu mugabo Alain Guillaume yaciye arasubiza ubutumwa umukuru w'igihugu aramubwira ati nubwo aboshe ariko ntabwo agwiye kujya aramufata nabi ikindi kandi ntabwo nawe ari umwana wo kuba yabwira umwana ngo nagende abwire umukuru w'igihugu gutyo nubwo afunze kandi akaba yarafunzwe ku kagambane k'umukuru w'igihugu aramufata nk'umukuru w'igihugu ikindi kandi ntabwo ari amufata nk'umuntu udasanzwe ahubwo amufata nk'umuntu baziranye nk'umuntu bakoranye mu yaba mu migambwe SNDD FDD ndetse no mu gisirikari aho hose bakaba barabanye ikindi kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba asabwa ko nubwo bimeze bityo adakwiriye kuba yakifatira ku gahanga umwana we to yuko burya ngo umwana aba ari umwana ikindi kandi umwana atakindi kintu na gito yashobora kuba yavuga akizi neza avuze yuko Darlene Bunyoni ashobora kuba byose abikoreshwa n'umujinya cyangwa se n'uburakari bw'uko papa we ashobora kuba arafunze kandi mu buryo butumvikana atabashije kumva ndetse n'uburyo atigeze asobanukirwa ingene umubyeyi ashobora gufungwa hama agaca anyagwa imitungo ye ndetse bimwe byinshi bigatangira gusa n'ibikurikiranwa na guverinoma ibi ngibi rero umukuru w'igihugu nawe yaciye amusubiza ngo ivyo nta byavuze ikindi kandi atabyagambiriye gukora ko ahubwo aragira ngo amubwire yuko agomba kuza yiyama umwana w'umukobwa we kugira ngo ataraza akomeza kumwurungikira ubutumwa nk'ubu ngubu dore ko ataba ari guhabwa agaciro nk'umukuru w'igihugu muri rusange ibi ngibi bigaruka ko n'ibinyamakuru cyangwa se imenyeshamakuru bitandukanye aho bavuga yuko uyu mwana Darlene Bunyoni akimara kubona ifungwa rya se kandi akimara kumviriza yuko iri fungwa cyangwa se rishirwa muri yombi ry'umupapa we Bunyoni Alain Guillaume bikimara kumvikana atigeze abyishimira kandi bishobora kuba byaranyuze bishobora kuba bitaranyuze mu mucyo ibi ngibi rero akaba bimutera ishavu ndetse n'umubabaro bigatuma yandikira umukuru w'igihugu ubutumwa bwinshi cyane ahama akabumurungikira bigaragara nkaho atadisipline irimo gusa ibi bintu bigaragaramo nka disipline ahubwo nuko byuzuye cyangwa se byuzuye umujinya mwinshi uko umugabo cyangwa se uyu mwana afise se uciye warafunzwe rwose mu bintu bitumvikana amakuru yacu rero naya tuyasoreje turaza gusubira mu isaha y'urukurikire mubandanye mwumve kandi mukomeze kubikurikirana gatanu kuri kagenzi kako mureke rero dusubikira aha gusa ndabibutsa yuko ari byiza ko najeje gufone kugira ngo ayo makuru yacu ajye nabagera ko mu buryo bworoshye kandi mutaronka ahandi amwe mwese rero mwabandanyije twabashimiye turabahaye ishimwe ko mwakomeje kubana natwe turabahaye mwiriwe twongeye turabahaye mwiriwe kandi turabahaye ikaze kuri mwese mwakomeje kutwumviriza namwe abariho muba mukiza turabahaye karibu rwose ngaha aho tuherukiya ngaho duhereje aya makuru yacu mureke rero tubandanye turekeraho kugira ngo tuze kubona uko gusa mureke dusige tubasuhuje mwese mwiriwe dusige turamukira mwese mwatwumvirije muri mu bihugu bitandukanye by'isi cyane ivyo mu karere k'ibiyaga binini nkuko twama tubibabarira ndetse namwe turabaha ikaze mwe muri ngaha mu
Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya, Uganda, eka mbere namwe muri mu gihugu cy'u Rwanda ndabaye karibu. Eka ndabibutse yuko ari byiza ko mwajeje gushonda sabone cyangwa kanda subscribe kugira ngo amakuru araje akugeraho mu buryo bworoshye atangorane kandi mu buryo utaronkana. Eka ndabonera akabyo ko kukwibutsa yuko aya ari amakuru torezwa n'uruganda rwa Burundi Update, ukayagezwa ko n'abamenyesha makuru y'abahinga bakoranga mu gihugu cy'u Burundi mu byo utaronka handi, kandi ni bakurukuru muri uyu mwuga ni intiti kandi ni ingenzi cyane. Sinibagiye rero sinibagiye gusezera ndetse no kubwira mwe mwese mwakomeje kutwumviriza muri mu ntara zitandukanye z'igihugu cyacu, abo mu Ngozi, abo mu Kirundo, Cibitoke, Kirundo, Karuzi, Ruyigi, Makamba, Muramvya, Bururi, Imwaro, Gitega, Rumonge ndetse na Bujumbura n'izindi ntara zitandukanye zigize iki gihugu cyacu. Muri rero tubabwire ngo mukomeze kumviriza uyu muhora wacu cyangwa se urubuga rwacu rwa YouTube Burundi Update kugira ngo mukomeze kuramenya ibigezweho ndetse n'ibiriko birakorwa. Nanabamenyesha ko mugomba kumenyera ko urubuga rwacu ruraza rubageza ko amakuru ajyanye n'agateka kazina muntu ndetse no kureba ubunyonyezi waba uriko burigaragaza ngaha mu gihugu, isesagurwa ry'amatungo bariko byibonekeza ngaha mu bisata bitandukanye by'igihugu ndetse no mu baturage muri politike muri rusange. Ibyo byose ni ibyanyu tukaba banyu, murakoze cyane.